Berjuang mati-matian karena nyarpan keadilan. Kasumenep kasumadang kaparung kawujudanya. Semangat orang berjuang, wanita rung korban jiwa. Cerita
damel naon gayang kadebak angin kawasan ngakupayan tuh pada lamun sepisa nyarita cantik di pipantang laju pura-pura micinta sulaya tipe nyangka pas ini di pasaya rejeng harati kusengita kembang tanjung di ambung mata kaduyung salah sangka jang buktina pahit rasana kiri katasan Gatot Kaca kiri katasan Gatot Kaca yang Bima putra Kang Lumampa ya Rimbi Syuta